Ngatho muno ni undu wa gucoka aya eri ni ta birds of the same feather na maratamurwo na miana yeri riu ni Turban Guy na Sweetheart. Blessed Joe uria wahikitie Karoki marauga arenda Wanja Nyarari amuteithia cemania na lawyer tondu ni arenda DNA akairitu kau karahithwo uthio. Ciana iria ingi mothio mao makianikagwo ati Blessed Joe ahenirio ihu ni riauma no riu ni arenda o mundu amenye uma na akererere ciake. Triza ona keneingirira ndeto icio na auga nikio ciake iranikwo no ingi ikahithwo na auga uguo DNA irendekana ni sawa niguo o mundu ainukie karia tuite na o mundu akererere ciake. Akauga wakati huyo mtoto alipostiwa uso gwakanire wa blue ucio ndonanagio anyway mundu aneo ciake akererere. Wanja aubura cia ex wa Karo kwenda DNA na akorwa kiuga oi nigukunyita na fiu. How do you answer this? Akauga Wanja, you need to help me. I need to get lawyer number to help me get a court order for DNA. That baby was conceived on 14th Feb 2020. She's my baby and I will not allow the Corinthians man or whatever people call him to raise my daughter when I'm alive. No kuona uria a Kenya aingi makoro magitikirania na Blessed Joe ati ni kamuhana fiu na kwina uhotekeku ni gake. Ndeto ici ni irathie na mbere kwa boguku nenda-ini na ni maingi Wanja agikorwo akianika makegie ndeto cikegie Karoki na mundu gwitwo Karago.